Tetapi ketika Allah ajar kita doa meminta kesabaran, tak sama macam minta yang lain. Contoh minta keampunan, Allahumma ghfirli. Nampak? Ya Allah berilah keampunan. Minta rahmat, Allahumma arhamni. Minta afiat, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Macam-macam lah. As'aluka al-jannah. Tapi bila minta sabar, kita tak boleh doa Allahumma rzuqni as-sabra. Ya Allah rezekikanlah aku sabar. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Tapi diajar kita apa? Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, penuhkanlah. Afrigh ni apa? Macam bekas ni ada air, tapi belum penuh. Ya Allah, penuhkanlah dalam hati dan jiwaku itu sifat sabar. Kenapa Allah